My concern is on the ebi babigamba bw'ekitongole kya UWA obwebembire minisita w'ebyobulambuzi babenu barebuka mu kakiiko aka okuhereza embalira y'omwaka 2023-2024 aho abany'eishengyero beerukire okwetombwitwa kwabo aha muringo kw'amarindiro g'enyamaishwa gariyo nigakwatibwa kubi obwo abantu bari kurisizamu amatungo gaabo. Kikutangaza wareba abarukwatwaho aba ministry ya tourism nebagira ngu itaka lya L.Mburo ninga National Park ya National Park abantu tibaraje encroachingireho itwe twena ntukimanya tukuzire ntucetegereza ngo obwire bwono butumazire ejekeri National Park bomba tugira ngu bakagireducinga okurigera sizes yabire yine baherezaho abantu some parts ngo baze kukoramo ebintu konkecho ko kuza kwetegereza noshanga ngu tukine mbihandiko byona batishobora na mnongo mu L.Mburo National Park hari abandi binyabari ni barisizo mu park haro nabandi bandi barukushashura ba game rangers bakabikiza kuri samo mu park tukatwinemu ebichunchu almost 10 ezeshatu tunemu echunchu chumwe chonka ebikoko byona babisire bamaraho so twaza kutaho amagezi twaza kutaho electric fence kandi twazagaruka tware ebichunchu tu monitoring. Kandi abandi bany'eishengyero baheruka ko ekitongole kya UWA barukwata abantu abarukushenyenku kandi bakareka abo abarindu batwara itaka ry'amarindiro g'enyamaishwa ekiresero kurwanangana hagati y'enyamaishwa n'abantu kweyongera. So tukikiriza na minisita w'ubuyantahiro mu constituency yagira ngo buri wiki bagume bashendekereza abantu baze kushenya ngati kuze kushenya babakwata mwene hati tukore kinjo nanimbuza bito mu kugarukamo komishona w'ekitongole eki yagira ngo bimwe ha bintu biresero kurwanangana hagati y'enyamaishwa hamwe n'abantu no kugira ngo abantu beyongere kwirirahi n'amarindiro g'enyamaishwa kandi abandi bazita. And as people get closer to protected areas and as wildlife gets out of protected areas, that interaction means the cases of human-wildlife conflict will grow. Nenga nafe mulaba results zetuyina buli kintu kyonna enamba z'abalambuzi twazongeza era tugenda kwongeramu amaanyi okulaba nti n'omwaka guno ogujja gwe tugenda otandika tukola bulungi n'osingako nga bwe tukoze omwaka guno. Ekitongole eki kishabire biliyoni 214 hamwe na miliyoni 500 zo kubayambaho kambuzo mwaka gwe 2023-2024 gashaka Jimwe Muhumuza.